nini kwenye uumbaji wa Mungu? Wanadamu, unaringia nini wewe mwanadamu? Huzuni ulionao ni sura ya Mungu, pumzi unayovuta ni mali ya Mungu, pesa ulizo nazo umepewa na Mungu. Wajivunia nini? Unaringia nini? Umechangia nini kwenye uumbaji wa Mungu? Unaringia nini? Wajivunia nini? Unajisifu nini wewe mwanadamu? Maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua, uchanua yapendeza, kisha yananyauka. Acha kujivuna, acha kujisifu, acha kujiona kuwa wewe ni wa thamani. Unaringia nini? Wajivunia nini? Unajisifu nini wewe mwanadamu? Maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua, uchanua yapendeza, kisha yananyauka. Acha kujivuna, acha kujisifu, acha kujiona